روز باش صباح بخير تماشاوان جام بخيراتم برکرانین ترت کردیه داویا هفته تر و تجه دست فکر ایروجی میوانین منی هجا هن الاستودیو ما مثل مجارین گرینگ مسکرن امیرو بحثا هم مسئله آسری برنید سایبکن هم جی 16 تیرمه یعنی روزا پای در بیره چبوه صبح چه قومی یک بیک امی بحثا وانجی بکن او ولاتی می کو شهید کتن رحمه خدا لوام به می بحثا شهید بونه بکن اصلا شهید بونه چیه دی اسلامی ده نرین اسلام آل سر شهید بونه می بحثا وام بکن او کسین کش بو ولات خو جان خودان او کسین مظلوم کراستی ظلم و زورداریتن اسلامی ده جوان چیه می بحثا و یک بیک بکن هلبت دافازی و هیوی و کوم بخوازم من پار بکن دوام مجاراده لسر واتساپ و تلگرامه و کارش میره پیام خو بشینن ازیجی هم به ماموسته میره پار بکم هم جی امی بگینم بر ناسو خزمه و وان سلاو کوچ میره دشینن 0506 657 53 62 ببینم ری و کارش میره هیوی و دافازی خو و جمره بنویسن از بیجم امی هلبت باسا پازده تیرمه جی بکن دوام سر سکنین غازی ملور باسا بیرانین خو وان بیرنگ و قومی کرن لیم مسئله شهید بونه جمعی رو بیتر لسر بی بسکنن کرم بکن ام دست بی بکن بله میرو سر هم مگو سربرنیت سایه کمکوجیا سربرنیت سایه هم جل سر پازده تیرمه می باقون چه سوی چارچوبه دیجی می بحث البته شهید بونه بکنز میوان خو بدم ناساندن ملاقات بین دامنه سکنن عبدالله ارگل غازی مت بخیراتی سر جواتی گلی سپاس کی مالاوا تشرازی به خود خیرم ده و آمین انشالله مالا عوام بحث هلبت مسئله پشتی روزا پازده ترمه جی بکن وان و دماده و چکر می بحث وان مسئله آجی بکن میوان خوی دیجی ندم سکناندن ام خیراتنا که بدنا وانجی عمر افسان سروک دیانت سنت بخیراتی سر چواتی ام خیر دابن من چانم باش ماست الفديرة خدا باشی بده انشالله بخیر و سلامتون هاتنم بیجن و ملایت طوری آنگو روح الله öz بیجم تو بخیراتی سر جواتی هم اکادمیسین هم سیدا هم ملام بیجن هم جی نویسکار و لیکولینر تو بخیراتی سرشاوا ماليا بتسني تنافيم غلط نقول تجي غلط küçük kim şaş ruhullah efçan rojam provat kırmıd got şaş ne bejim min awqas ras ji got naham şaş kırmı وديت كلجام روح الله نين الدوها بون شو ناس تانية ماما ميدان ما يقرأ تشبيهنا كذا اسها وقت شبير دكن ببرن لي بري نقام دخو ازن اجارنا دبي ناويم جهرتم شاشتكن دبي جدلا ادي به حنيفه ديفيجن امينه ديفيجن هدي به ديفيجن قط ادي به نابيجن امشي بيجن لي بري نقام بخازن شو استغفر الله اي باشا ما مستجاره كدي سر جوات هاتي بخير هاتي ان شاء الله طبي ما بحث پازده تیرمه کر دو ما بحث و روجا رشو تاریجی ما کر کو ولات ما چاوا خصن دموکراسی ما بدست بخن چاوا بخصایا گل ملت بسرکت او اوروج ادی وک پیروز باهی که بچالکیان پیروز دکن از دستورا گوتنه بدم سی مامسته ما عبدالله ارگل دورا از بخوازم ویج مرا بحث بکه طبي ودو گلی که بحث کر و شبه تشتي کوکرن بیاری کو قومین و بحث کر لی روجا دی 16 تیرمه سری صبح مثلا بیاری کو قومین ادی او بریندارین در دوره او بیرانی نه هنه کم بحث وام بگن و روجی و چکر اولی شبکه رشو تاری بو سبانه بو روناهی ندخویا گلک زور بو tabi روز 16 مهی از بیریندار بوم خسته‌خانه بوم برینه ما رقت کلون کل کلون درکت بوم اثر خوبم یعنی هشیم سری می بو نبا خسته‌خانه دا خون هر طرفی خون بو بریندار هبون نالینی هبون زارینی هبون گلک işeki gelek zor bu. İşte en zor ku avçak na ku hişemi da maya doktorek hemşire kira azite bixme baş hekim evi hastane roja maya ronahiya rojej buye maya از گلک ترسان راستی زور بو دمکی زور بو tabi بیشتر روزان گلک hani müdühe dugu ya kat eşametine bu cani menet şavatiya
اما دهت جانی وان انسانی ده بشوت جانی مد شوتیا راسته روزا پشته ایدی شوتاندن مراحت جانی ما گرفت هدي او ايش هدي وهيس كر نفسه او ايش هدي ما هي سكر اللي هيش دل ما نراحت بود وش مراد گوتن ام خاصی دابون شما نخواش خانه دابون شما مراد گوتن متى در دست کرنا ایدی ظالم işe ama disam tırsiyan acaba çabe tabi Cumhurbaşkanı me evarda hatı bu havalimanı haber da bu ama ben ne dit bir durumu da durum ki gelek zor bu روجين هناك زحمت بون يعني دوجي دما وبحث كر لسر وعم بيران او تشتكو وديتين نهاتن جبير كرن طبي وبحث سوان كر لشازده تيرمي دما مشيار بون مخابون ما فهم كر كو قالك شيء دي ما جهنه يعني قالك ولاتيه ما راستوان ايري شاجاتن وشهيد كتن دوي چارچوبه ده تخوازم جه ماموسته ما عمر افسم بپرسم ماموسته دما ملي دينيرن دوان هر دو بيراندجي هم پازده تيرمي هم سريبرينيت تايده جمع بحث بكن انسان المظلوم راستي ايريشان هاتن راستي ام بيجن كوم كجيكي هاتنه وقالك نحقيك لوابيه وشهيد كتنه بكي اسلام الشهيد بونه چا دميزني دينه مده او استا شهيد بونه چا واي ماموسته يعني شهيد بونه تشكي اوه كي خدای تعالی دبیجه که او مروی که لريام ده شهید به جیان خود دست ده او اساسا نمرینه ام جه قاطع خو برکت کی رزق کی ددن وان و او وقتك حتى قدرن جي خو اصلا وقت نظن شهید بونه و او کی يعني مسلمان وقتك دنياي ميزاد كا تشتكي او ورا السريوي دبيجكي اگر از بمنم شهيدم بمنم غازيمه مثلا ما مستا او مايا قسم كي دوست منه خواستنا بجبونا خدي وجبونا ولاتي خن جانا خد دستانه اوك مرنا شهيد بونا يعني دسلو بنجو دحب لبامه 8600 حبزي لسربراني ساي مرنا جيانا خود دانه وانا شهيد بونا و قولك دانه خودي للسروي قول السكنينه واصلا وقطع السروي قول دركتنا وخداي تعالى زي او كي برخوش دايوان هم فيالي هم هلا الدني هرتش قلم زتر وان راكريه خداي تعالى خدا ورد بيجا اوك الريا مدايه ووقتك شهيد ببا غينه حقوق انسان از قلم سروان راضكم بيجي خداي تعالى حدث قدسي زي اول بيجي وايت بيجي كي استعيذ بالله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون اوك للريا خديدا الدمره اصلا وقطعه دشمش نبجن او مرينه çünkü او جيانا دستي وان دايه و هر دائم جه با خودی رزق کی خدا دوان جبانا بیزی حضرت پیغمبر وقتا که اود که وقتا که مریم که شهید به خدای تعالی حضرت رسول الله بجه که işte فلان کس خدا شهید بونی جویره او کر اما او مدبینه او الا الحركات اخوان بديتين اخوان الا مدبینه و امزی قرب في او يبكن جبونا او كي وقت حضرت خالد بن وليد ضرب فتحة إيراني بكسرى إيراني لحرب لك يك برنامج كده دبيجكي والله هون شقا جيجاني حستكن أو جخوارني أو شرابي حستكن أز باللشكر كي وير هاتم أوزي شهيد بوني قان دي واد خواسن يعني تشكي بر جرينجه جبونا وي مسلمان إلا دخوازه كي برا شهيد بوني ويرا بوي بگره لهم سربرين ساي همزي پانزه تيرمه هدال تركيا دا تشتكي اوابو انسانا قلتن كي يا ربي شهادتي نصيبي مبكه
Yani ev ters dili insana da nema ne sapazde asla tirmeye de hakata. demam ne demeyzenin yani em doji axivin bu mamusteren insana desmeja xogurtu çun. Tabii. Yani demek evdana ber çave Ya ne le ber evi da insan da bejin çe le ber belediye İstanbul'da da havski da ama havski ditine şuna desmej girtine o bu desmeje derketine derbe. Yani be milyona insan viroy derketin derbe. Kesi ne go ki az euro şehit bebem. Ne tersiyan. Rasta. Hem şey 3 hafta derketin derbe. Mego ya Rabbi hakkıma da çıkhire tübiyabini. Ama ve lakin tişteki ava emli Türkiye'de nahvazin. Benim. Em nahvazin ki bote zalim al serme bikeve. Em nahvazin ki iktidareki zalim verel serme ol serme bigere. Jibonavi 15 tirmehela jinni ve Türkiye zedetir derketin derbe. Evet ki derneketin zi kısım ki pırmazın juana dua kırı. Rasta. Eko derfet devat bune bun, eko nakoş bun, Tabii, eko tabii. yahtiyar bun. Bidaya xwe Tabii. jin gel millet bun. Yani herkes vatan ber evi bu Diyarbakır'da hem derketin derbe hinal kes derbetine bu. Ev insanı ki derbe derbast bun. Evek bir arabe o derbast bun. Yani fam kirin ki tişki heye bir korna yokun. Bir gotine yokun. Tev destek danvani insanana. Rasta. Yani veroy aslında iro tabi Türkiye gaziye. Benim. Tiştekiş bana bir evet karşı biraz sekinin. O ne hastin ki memleketi kubedin. Ne hastin ki Türkiye bira bikeve. Çünkü viroyu Türkiye biketana iro İslam diket. Rasta. İro dünya İslam'ı teve biketana. İşte viroyu kesif ya kabul nekir. Herkesi evki desti vihat ve desti kudar ket. Evki bir zamanı vihat ve zamanı kudar ket. Evki nikani bu be sosyal medya kudar ket. Rasta. İlla tişki kirin. Herkesi tişki. Bir şekilde destek akwa Tabii. pişkiri akwa Desti nişanda. viçi hadise. Benim. Viroy mediki Müslüman jibona dini İslami o jibona velatı khu memlekete khun illa dert kevin derve illa hareket gitkin. Ana mesela evde kala Z kuşağı dikin emin dibejin ya Z kuşağı avaz sıkıntılıya ama viroy ev gedime dahi derketin derve gotin ki naam Z kuşağının em Hızır kuşağına. Dişteki ava bu. Emni velatı xwe xwedî der. Emni velat Yani Duve hişmendiye de bunu. tabii bir seri şekli hareket kirin. O herkes lider ve bu. Kesi seri kul ardı daneni. O kesisi nego ki işe khavamte işe vi işe min heye. Yani madi insan ji daveti xwe derketin bi buka xwe hatin meydan. Benim. Kısım ki insan ji iş derketin bi Cilü belge Cilü xwe kar belge hatin. xwe- Benim. iş derketin hatin. Kısım ki insan vatan evde televizyon değil. Ya cigaravi destevi daye bi cigari hareket ki. Rasta. یک انسان کی تمزد کی گدی خواهد گرتیه 9 سالی گدی ول دستی ویدا وی گدی خواهدیه به کامیون هاتنه به عربه هاتنه به نین هاتنه به تلیگه هاتنه Bir çi şekli yani Ama- bejin derfet ditine. abi yani çeşit destevan hat kız belki tebira yani ev kiren yani vaktak ev tayare cibin evi derbas bun yani debeşin acaba kanun kubabışın fiya yani tişteki ev ne kanun Yani jber kunimiz difriyan Tabii, nimiz millet difriyan. حاول تدخل دريج tabii وان tabii بك yani debeşin acaba kanun kudreci bir uçabıkın bir bisekinin راستا yani mesela kahraman kazanırda insana evi kuşavutandın. زبيه خوش وتان Tabii tabii her şey دومان در كل وريل evi برواورين kuşavutandın. Jibona çi? Bira ev teraj bira jibur ranebe bira bomba navijin meclisi. Bira insan ne kuşun bira insan şehit ne ki jibona vi derketin derbe. Jibona vi 15 tirmehi mediki esasen de Türkiye'de em tev yekin. Yani levi Kürt, Türk, Zaza, Laz herkes behevra bu. Herkes jibona velatı xwe li pêda bû. Elhamdülillah Çanakkale'de çavakî ruhekî mezin bû. Wê rozî awa ruhekî mezin derket ve me ew ruha dî o kısım ki insana gokî em jiyana xwe dest din, em şehîd dibin ama velakin em bin destî qebûl nakin. یکیتی ایدی به چه بونو سادوی روزه دمدید که ملت یکیتی که باش نشانده نو بله. تمام است
zaten eğer yekitiya me nebana ne le Çanakkale ne le Srebrenica'yı ne le Türkiye'de ev me ne bu. İşte bir yekitiya me de esası bir de temeli bir de dini mübini İslam heye o bir çimentoya İslami em behav digirin. İşte şehit bunizi esasen macuni bir eviye. Bir şekilde zite ve Müslümanın dest behav dikin o em de binin ki kavadınız mı go yani Z kuşağının tev Hızır kuşağına. Hızır divunzanın hatta ki zori ne bedernak evet. Bedernak evet aslında. İşte bir roizi Hızır kuşağı bu ev insanına tev bun Hızır o velatihun ve evi serfraz kir. Serfrazı. Tabi razı be. Evi ki şehit bun خودی شهادتی وان قبول که اوی که غازی بون خودی جوان راضی به اوی که یارا کی نکردن او کی نکردن او پاو کوی اوی نه خودی جوان تبیازی راضی به انشالله خودی جار کی دنیزی تشتکی او نینه سریمه İnşallah zî evi bir birluğu beraberliğe mezi Xwedê Teala tişkî ew nayne serê inşallah. İnşallah em bêjin yekîtiya her tim berdewam bike berê mamoste zê carê rast bêjim Ruhullah öz malayê torî peki mamoste spazim vê bipirsim. Demam lê dinêrin yani berê mewsta digotiqey rêxistina terîfet bi navê dîn bi navê İslamê bêtir fealiyetê xwe pêş vedin millet dixapandin. Til rêxistineke em bêjin olî xuya dike lê êrişî millet dike milletê mazlûm dike yani li gor we nerina rêxistina fetوی û İslamê a ji bo şehîdbûnê jî û wekî din ya dînî jî wek hevnîne gelo bi çi hêstê êrişî millet kirin di pazdê tîrmeyê de em bêjin. destpêkê de yani berî got derbasî bersiva pirsa bibim. Dixwazim balê bikişên me ser xalekî got ji me re xelet tê. Got di tiştê got newek hevin we xistine di ferê mêzînê de di naveroka vê bernameyê. Kî jane gelo? Yek jê pazdeyê tîrmeyê yek jê Sibirîstan ki her du bi çavkaniyê xwe bi sedema xwe bi naveroka xwe bi encama xwe ji hev cuda ne. Rast e. Seba dîkî ji wanake de ji aktora bigirin heta da û dozê heta sedemê heya naverok û heya encamê tişteke adî tiştekî din ye. Rast her du ji hev cuda ne em ser bêhnekî me em bêjin nîqaşî kir lê me xwest em bêtir li ser aliyê şehîdbûnê biçin. İnsanê mazlûm ku rastî zilmê tên rastî zordariyê tên insanê sivîl ne leşkerin destê wan de tiştek tune ye millet rastî zilm û zordariyê hat gelo İslam nêrîna wê çawa hinek me ev merak kiriya rast. Dixwazim vê bêjim heya got sedema tiştekî bi zelalî nevê kuşkirin encam jî nayê kuşkir. Eger îro em li paşwextiya pazdeyê têrmehê dîroka mirovatiyê re binêrin gerek em berê xwe bidine Uhudê em berê xwe bidine Siffînê em berê xwe bidine Helepçê gelo mirovekî wek merev xuya dikê ne ji merev bê yani xuyabûna xwe bi bergoh û dîmenê xwe time û wî bidê ber hevdûn wek hevdûne yalnız vêya xalekî gelekî girîng bi mirovatiyê da nîşandan got ji bo nayekîtiyê bi tenê berîdana qiblekî ne tenê nebes an jî baweriya bi xudakî nebes baweriya pêxemberekî nebes yanî pêwîst e got ew xerca got tiştên ji hev cuda li hev digihêne û li hev kom dike di bingehê de yek be dixwazim ji dîroka İslamê mînakî ji wer bidim û bi mijarê vegirê de we goya li ser da û dozeke olî tevgerekî wiha çêbû mamosta bêtir zanê di Qur'ana pîroz de ayetek heye dibe celebekî mirovan hene Xudayê Teala pesnê wan bi beşatiya aniya wa secdê dide roja qiyametê her mirovekî bi alîkî xwe bi taybetmendîkê xwe tên xuya kirin evan mirova jî ji ber got herî zêde serê wan secdê de maye secde ji Xuda re çûkû secde ciyê got benî herî zêde nêzîkî yezdanê xwe Rebbê xwe ye dibên van mirova ne bi deqa bi saeta serê xwe ji secdê nederxist ji bo çi ji bo aniya wan beş bibe em jê re dibêjin wek bîrovgirtinê çê bibe di roja qiyametê wan xuya kir ji bo nîşaneyekê derkevê belê di wê rojê Xwedê Teala bêjê mirova tewa va ew beniyê min ê got pesnê wan dan evin navê van mirova di dîroka İslamê de xaricî ne em werin binêrin ê got di dîroka İslamê de cara yekemîn xwîn rijand yani xwîna birayê xwe rijand xwîna misliman rijand ev mirov ji ber vê hawayî
دەستپێکێ دەمگۆ هەردوو نەوەک هەبن گۆ خستنە دفەرێمێزینە دەم خۆست بالێ بکشێنمە سەرڤەیە سەبا وەختا گۆ ئەم ڕووپەرێ دیرۆکێ پاشوە بزیڤرێنن vê ummetê û gelemberî jî gelên rojhilata navîn gelek bazihê têrmeyê derbas kir. Mesela li gor nêrîna min Siffîn jî têrme hek. Helepçe jî têrme hek. Çima? Çikû êw bi xuyabûna xwe bergeh û dîmenê xwe wek tê ye ama bi dilê xwe tiştekî din ye. Tiştekî din rast. Mesela mînaka balkêş werbêjim. Di herba Siffînê de hûn dizanin ayetê Qur'anê bi serê riman ve hatin daleqan. Rast e. Ama li ser wan alê got serê riman ve hatine daleqandin ayeteke Qur'anê nivîsiye. Sûretê Enfal. Zeh balkêş heştê û heştan da çaxê got Saddam bombabaranî li ser deşta Helepçê kir li ser wan bomba aynî ayet nivîsiye. Belê bayeta Qur'anê êrîş kir. Ayeta got Enfal de li ser alên rima hatî nivîsandin her wiha ew ayet li ser bombeyê got bêhna sêvan ji wa dihat navêtine deşta Helepçê ji wan jî dihat. Ji ber vî hawayî heger em li yekîtîkî bigerin berî her tiştî geleka têkilîkî germ di navbera hem hiş û hem dilê mirovan de hebe. Ew nirxê wayên pîroz ê hevpar çi ne geleka berî em wana kuş yani îro baweriya bi xwedakî baweriya bi pêxemberekî veya xwe te baweriya bi dozek û daweka pîroz di kûdê de li heftên hûnan din ji kûdê ji hev nav veqet. Mesela îro tu bi guhê kê bigirê bawermend? Tu bi guhê kê bigirê Müslüman? Yani kesî got bêje bê ez ne Müslümanim di nav vê tevgerê de tu neyekî. Tunê rast. Gero sedem çi ye? Ji jiyana Pêxemberê İslamê her meref çavkanîk ke mînak ji vê mijarê re bibînê ez karim bêjim mesela xirabiya herî mezin û herî êşdar got bi serê vê ummetê de hatî di rûyîtî ye. Ez saf xerîb jî nabînim mijarê werê. Çima? Di jiyana Pêxemberê İslamê de herba duyemîn hûn dizanin herba Uhudê ye. Belê rast e. Birêveberiya Pêxemberê İslamê artêşê İslamî ji Medînê derkevin hijmara wan hezar lêberê di nav hezar lipî de hezar neferî de nêzî 300 dirûît derkevin. 300 muna. Dirûîtî nexweşîkî hew qasî ji xwe mala xweyî wê carî dahî bi xwe nahesê. Mesela wê mijarê de gotinekî Hazretî Umer zeh balkêş heye hûn dizanin piştî herba Uhudê Xuda birêbwariya wehyê navê wan kesê dirûj Pêxemberê İslamê re dişiye. Pêxember jî vê lîsta navan spêrê sehabî kir bêj kesî re nebêj. Tiştekî mehrema, tiştekî pîroz e kes pê nehsê. Yalnız ji ber got Hazretî Umer însanekî gelekî jîrek bû şibha ji vîn kesî dibe got ew nav bûyî re ne. Rojekî Umer çê jê pirsê bês dexîlê te me tu mêzînê ka navê min jî di nav wan de heye an na. Gelo wê bêje yan nebêje ne? Na. Ji me re xala balkêş ne ew e. Însanekî wek Umer goyek ji bingeh û çavkaniyê vî dînê heyî pîroz e ama hê jî ji xwe şibhê bê gelo me ez jî ji wan me an na. Ji ber vî hawayî di van tevgerê got bi xuyaniya xwe olî tên xuya kirin yalnız di bingehê de armancên wan ê dinyayî ê siyasî û ê berjewendî bêhtir li pêşin gelek emana ji vana ji hev veqetê xta got hûn ji hev neveqetandin bi nav kî Müslüman bê an jî di nasnamaya wê de kî 5 tîp İslam hatibê nivîsandin hûn ê di nav aynî celevî de berdin ama ne weriye Xudayê Teala Seydat Ilmet bigorîne ne Belê belê. Sûretê Beqara rûpelê pêşîn 5 ayet taybetmendiyê bawermenda Xudayê Teala rêst. Bawermend kîne. Kîne. Belê. Piştî ayeta şeşa sê ayeta kafir kîne dibêjî. Gerîb yani hijmar ayeta ji min re zeh balkêş. Lêberê piştî kafira 13 ayeta. Mezî bawermend 5 kafir sê lêberê 13 ayeta behsa celebekî mirova îdin dike. Kîne? Münafıkın gelo. Nafık. زعف غريبة نفق يعني بنجها وجه نفقي زين معناه هيك والله من زمان ما مستكرم كيف آگاهی دار بکه هيلينا خلطة
وخلطتي ونطوري وخلطانا استكن راسته مديتيه هيلينا خلطان دجافيا درك دفيا لي بي درك آلية دي دي راسته دو آلية وهنا منافق جيوري درو وي هنا تنزاني كوروجي الكودمي شو وقتي بكورو خوريتا زلال كرنا وحرد رواجف هو قاسينا هساني جبر بي هواي قالك هناك نرخيوية بيروزيغو نكاري دف جوان باردي شاخيغو دركت درفي واناكا مرف زانبي گو جوي جلبي مروفاي هنگي حياك مرف كاربي ناس نامي او يا كفش ناخو اب امت بيتشاوا بينها بهزار سالان دميناكا صفيني دا حلب چي دا افتشتي هنك درباس كرنا ويدي درباس تمام يعني تخوازم نابروكا برنامج ده هجر مجاوري سر لسر راوستم تشخيصك ابن خلدون درباري ديرو كده يعني بيجي يعني تاريخ تكرردن عبارت ترديه بني راسته هالبكي امتا پیغمبر کی وري نگو دبيجي كسي درو جي ولاي وكهف بن تخساري ده راسته يعني اسلام ده ام ود بين تيرو چي جدا كر روجادن نم سما مسلم بينا جي چكو دنيري نامه باورمندی ده ایروجی ده براسته پیغمبر اسلام دبي وقوت الصبي بمري ج اخرتي را وقو قد نامريش الدنيا يا يعني قالوا از بحردو قوتني ريبري اسلام تين ما برچابي خو كسي دروجي وكهب من خساري ده انجي وقوت قد نامريش دنيا را بخبتا ويچاوا ديروكش جاريبوني حساب وقتا گو اف بیرو باورید سری مروف ده نبی یعنی هر روش وک روژه کنو جیانی ده نبینه و گاوه خوا با اماده کاری و بجلعت نابجه پاش روژه همش پیش روژه خوی محروم من همش پاش روژه خوی محروم من هر بکی ام خدای تعالی چاخه گو مروف کریه خلیفه سر روی عرده 3 روز عمر دان یک جه دو بو چون گو مزنه دنیای بابه ما بین کاری روژا بوری الما وگر نکاری وگرین راست کس نکانه ارانتیا روژا وری جبده دسته ما دمایرو دویم گرک کارو باری خوام نافرو کا ایرو حوقاسی داگرنگو ما بگه جنه صباجو پاش روژش گوتنه کی پیغمبر علیه السلام دیجی بکار بینمو نابری بدوی پیغمبر سام گوتنه کی خود دبی فراست امرو باورمند بترس فراست چیه؟ یه ما ایرو چاخه گو ویجه شیروت کن آنجی واتت کن دبی پیشنیرینیه بله نخیر نه اوتنی تاوین تماشاوانی مزانن لهرم عمل لیستگاه دامیم نافداره راستم فارسی لیستگاه دامی کیه؟ اوه گو دزانه و چاوا برکا پیشبری خوب بخویه نوریه اما فارس ناوه فارس زانه وی چاوا بخویجی و پیشتی حملات دوا وی چاوا اویجی حملات سیا وی چاوا گاوا خوب آبیش دوی وان زانه بیکل پای هف بله ریز بکن یعنی برگه نوگه گوته خویا کرند بینه چاوا بچاوایی بچ خیراچی پیوسته گو ببینه بوی هوایی نیست خودی بیرو باوری که وها آنجی پیرو کی پیغمبر کی وها چاوا گلوجیانا ویج روزه کی عبارت طبعا معذور بین کوره خلکه چاخه گو پروژه و برنامه خوشید کن 100 سالت این نبر چاوی خو یا ما ام روزه وین کارن تعقیب راسته جبر به هوای اگر ام بخوازن تشتا گود دوب سری مهاتی یعنی بویره که گود روپله دیرو که ده هاتی قوم اندن وک خیالك الباش انجي ناو روپله دیرو که ده ببینه گلکم بی نرين الجاني ميزين الباشا روجي ميزين نقول فين نرين ام وان بنرخين نفسه يعني دما ما قلت ام اوري خصن تشاوا ايريشتك نرخاندن ابي دبي غور في وقت عندن بك يعني برسوا برسوا بناب روبل ديرو كده كفشه جبرغو مدرس عبرات فير تشتا بوري جبيري بوري جو قومين مدرس جوان نستانديا دو جهات صبيه يجي محتمله جووري احتمال هي تابع جبر بي هواي بطايبات روشنبيري ما فرزنده و زاریاره ما بطایبتی جه اولی گلکه کمی خداین برخوا و بگلوش بود جاره کیتی بویای کی وهاب سلیمه دنوی یعنی جی هنی دبیجن یا دبی مصیبتک 1000 نصیحتی و اعتدار ترا جبوگو مصیبتک کی دی
وەک ویا جارێکی دی بسەرێ وەدە گەلەوە ئەم چ دەبێن بان بفکرین ینی پازدەی ترمەی موسیبەتەکە مەزنە و سەدەمام لێ دنێرن یا داویان بێژن دیرۆکات تورکێدە حولێت داربێ پچێکی زیێدە نەمەخواب گویا داوی بێ ئیشەڵە ئەم هێویدار بن ملەتێ me ئەم بژن یەکێتیا me هەرتم هەبێ و جارکە دی تشتێکی وسا پێک نەویان بێژن کاس بنێرم وی شەوێ نێرینێ مامۆستێمە جارکە دی ببیسن مامۆستا دیسەمێ بەردەوام بکن عەبدوڵڵاه ئەرگول تەبێ me basa şehîdbûnê kir mamoste wê şevê jî hûn bi xwe jî li qadê bûn we gotin derdora min gelek însan êku mirin êku birîndar bûn sibaha wê jî dema em şiyar bûn helbet li qistexana li nexweşxaneya jî milletê me gelekê birîndar jî hebûn dema derdora we û bîst nasê we xizmê we hevalê we êku şehîd ketin we çi hîs kir divî warî de di bazê tirmeyê de em bêjin çi hat bîra mamoste هیچ ایوار دا مسرخه بو من شهیداره شهیدت اکر طبعا ما حياته خدا ما يعني ilk defa ما هف ديت ما هف نديت بو من ناس ندكر یک ما بیتلیسی بو یک ما چناقلی بو یک ما نزانش کو بو اما ببینم اینا خوش کو برا جهورا ایوار دا وقتی ام نخوشخانه دانه نالینی دهات ایشوان هبو دهان تا عملیات کردن دنگ یوان دهان نگوهمه وقتی نالینی دهات او زارینی دهات چان زاره ما به چان خوش کامه به چان دی بابه من به اصلا سنگیمت شاوت یا ام یک بو خدای ما her zaman یک ya هناك انسان هنا neyse هناك تشتا زيادة از هناك öfkeli insanım ben kar muhabbe begirim yani zu hersti bin em bêjin az zu herstim şehitlik zani çana yani şehitlik tarifa şehitliği etine مدو هيب شوارا قلت او جانجا كو سر مداكات مگو ها مينا رونا يا روجي صارندو بلی راست ما حياته قدر نديت بو مش شهيدliği mi avradit yani في dünyaya hanı kida tişteki esarıntine tişteki esa hoş esa sipahi esa runahi tine bu miservi defalarca vakti az askerci bu müşehidin versin gemir Rüyemin nehri ve keni asa teslim bu. Kat eşan tene bu. Deme az inan genç Kudet Teala edbim kesinlikle eşan tene bu. Ya hayra zike merkez pişta mara derken em çerme pişta khod keşin na işe. eştüne İşte yani yeter ki bu ye Kudet be bula kalbete tenibe reya Kudet dabi kesinlikle can eter na işe. yani ew baweriye ki çawe mamoste mesela millet belki o qasî agahi vay olî dînî zêde jî tune bin mesela mamostê me seydayê me bêtir van tişta zanin lê millet tenê bi baweriyekê derket qada û li ber top û tanga sekinîn yani êku canê xweş destan êku birîndar bûn baweriyekê çawa bore çê dibû yani heta hûn daketin qadê qet tirs bore çê nebû Yani Kudet Teala herkesi tirsek doya herkesi no. Sen sersinge insanı tirsek mutlaka ya. Bu ya Kudet peygamber vura tırsına bu. Kesinlikle tırsına bu. Yani avacı tarif o itine. Naçı bejmete. Yani aha çizgiye ke şu yali çizgi de onda adı bir. Av şef şebeki farklı bu. Yani nukari bir de yani beji tarif o itine. İnancı şekli yani inanç vatan sevgisi yani bir hani xwastina heskirina welat welat heskirina jwî bû bir de yemin zaman tevş bavê xwe girê didim em balî bavê xwe ne balî xwe ne roj namusya işte Müslüman tî dest here işte acaba emir dedim herim bemirin. Herim bemirin. O da berçavime yani Kudey zane singeyi xıstı bu avrayı kat kir bu bir dikkato mahalle nehri mulukai tamamen çemdi ahal mı nehri. Tabii ahal mı nehri mugutine baş bir berken bir sene kadar janmış mıra. Ortada bir dikkata. Haberdan şey ne bu? Çay hakir şimdi aşma keni.
از سری ترسیم باوری که قصد تشکر زده دمک تمام. پیره هبویه او ايش هیس نکریه ترس تنبي او عندها يعني قاصد ثانيه 3 ثانيه وقت جو اري از باش بم سر اکی که کنیا از ترسیم او را قاصد 3 ثانيه رو ترس مرا چه بو جبوی خودی رو ترس بین منادي يعني ام چه بيجم هجا سيدا جو خزر بحثا خزر كر هذا نكبت تنگاسی خزر ناي تمام ناي يعني او شاف خزر حضرت خزر gelme teva bu. O tır sersinge men rakir bu. Nizam şebeki başka bu. O da Teala şebeki sadece ne de nişan edin milleti. خاصه دانه نخوشخانه دانه چامگوتی هنک باوی آن مر بو باو دوت زاری نیت کر هنک برا زاری نیت کر پشتا بانه هم جک ها گنیش دوم جک ها فره دابون بیشه اونی بین دانی نورا مثلا جانلی اونی ددروتن بدن انسانا تو به یک بدن اون بریندار بی زاری نیش اون نه چشم بیشم زاری نیش نه یا خنه اون ملت ناسی اون پی هاتی داد یا لی پاردا اوده پاردانه خود خستن اونا هجا سری میدانه بیرا اوجانش بیرا مناشه تابی پشت روزا هاتن سرخوا هاتن او ظلامی که اون انسانی او پیرکی و میدان دا مهب ناس کربون پشت روزان چند محسر داشت و یکو باش بون ایدی مهدی ده هب ناس کر ام چون مهب دیتن توپلانتی چه بون ام جیان ام مهب دیتن مهب ناس کرن جا یکو ملیوی قط واجه چوه یکو ریوها خوار بیه سری آها بیه دشقا خلقی سیرتیه گازیه که ما سبحتین چلک سری آها بیده قطع آنها قاپاق سری تمام پلاستیکه بیده قطع دکتر نه خلاص بینایتونه خودت اش یک معجزه یک چه بیانه وسا معجزه مزگینی یک یعنی معجزه سری بیده شقا سری بیده شقا خلقی سیرتیه او عربه اصلی خو کرمانجی زدانه والا آنها عربه داجو شیشی خو تخابته yani yekunin gevancı bun, yekumeli vancı bun. Yani herkes her gaziyek parça kemasi çe. Yani muhabin jibel kurasti magot ya mazlum ankirin desti wanda tang nebun töving nebun silah çekt nebun o au tangu tove xo erişi ser millet kirin ejber beji gelek milleteme brindar bun gazi bun zrar ditin le bavariya awaz bavarım awqas mezne unji dibejin me eş his nekir eşek awsa buan reçine buyenevsa İnan az inan kim çünkü az bir şahit medit mabkhadit seri medahat nizam çma acaba mitane no او مش کیپرس کن دبینو اما پشت روزون اشامه چه بود بی شب کی اصلا معنویت تاوی اصلا مزین بو بجا آنها جه هجا نخوشی و دانت که 7 سال سر داشتو ona 205 سیحابن شهیده ما yani ننجي bu ننجدن vahide bu mesela vahide Kudret Allah kuatebde ننجي her ننجي bu ننجي çepe zaten kat bu ona gir vahide bacı ننجي راستجی 47 hab ameliyat در baskirin او میری خو میری بروی کنه تانگی 10 سر کو 10 سرون میری vahide قدی کر قدی کی سر درواز بود ننگی واحده قد کردن دستی پارچه‌لموش و قد بود اونها واحده یعنی سر ده هزاره هنه نه بیا خوی نوی جیه یعنی خودت تعالی شهیدی نصیب هر کسی نکه شهیدی تشکی گلک مزنه از وی داملی دعوت که مدین خودت تعالی بلکه ها او شب او مجادله کومدایی هاوکاس تشتری مدهاتن هاوکاس جان مشاوتی هاوکاس انسان ها نکشتن برچاو مدید
هاوقاس گنج و پیرک چون ادبین شان تشتکی هنی کیماسی سرم ما سرم کیماسی ما از تشتکی سا هستیم ادبین عجبا گلو اوا کیماسی چی بو هوا سدلی من رانابه ادبین کیماسی کی دبینم سدلی من اوا کیماسی يعني دقال كونجي بريندار بونا او قاست الشكرنا ونوك كيماسي كبي بخورة دبين نفسه يعني كيماسي بله اصحاجي ادبین اجا گلو ملی میجیب بیا نگه کی میجیبی اجمین حواله خو وقتی او مدبین دسته من نگم هيا از شرم تکم ادبیم لا يعني از جاناجی ادبیم باخ گوچکی متنه ها برینو میجی اکم مناسب نکردیم هانا خوش شرم تکم ها از دسته تنه یا نگی تنه آریتیم خوش شرم تکم ادبیم عجبا جویه نه از خود تخمه سر تورتی کشم او نه ادبیم بلکه شهیدی تخوازم دمك وفر بدلكي صافي خوستي قي هر تشتكي دبي خيرك ده اوج غازيتي بو قسمت ام صابجه والله يا ادب از اینان که یه وره که تو لسه برسر منه برچاوه منه دبیم بوی ولات ما بوی اسلامه بلکه خودت تعالی روجه کش بوی bayrak اسلامه Türk bayrağı İslam bayrağıdır. Kasat Türkan Guti. Yani hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve yani Müslümanlığı namaya. Edin belki hiç bu bayrak amaç, bu velat amaç, bu Müslümanlığı, bu dinime belki rujak ısab mücadele ki ısavara az şey kerim. خدينا كمان مستروجه كدي وسامنا بيننا ام بيجنس Getir zona ama خلامي سيدو ما سيدا شتى أنا زونا عرفت بيجن حب الوطن من الإيمان يعني ما مستوى خبر ده راس تازي مرف ميزاد كيكي أو محبة وطن للسربي ده أو زيده هي جبونا شيء جبونا أو إيماني وياه ما جبونا تشكريه من إيمان بتشكريه من إيمان بإسلام يكريه إيمان بقاعدة ويكريه وما قلتيه كي يا ربي تتشددي ما أم بويا شكر تدكن أم ظانن كي تتشبيني بيشيا ما جبونا مايا işte bir şey bezi varsa tabi Müslüman tabi Türkiye'de derketin derve ev imani van jvan ragotin derkevin yani eğer tişteki ilahi nebe nekeve kalbe van yani miro bixu rana bedernake ve derve bir şey işte varsa panzet termehida tişteki ava bu varsa dakika avil televizyona da derket o kısmeki لشکرین ظالم درکتن تشتکی آوا کرین خدای تعالی الهام کی داد تبی دری وان مسلمان تبیا اذ مروان گوت چه مینا وان مینا ماموسته تبی انسان درکتن دربه جبانا چه درکتن اگر ایمان وان تنبانا محبتا وطنی ما يعني محبت حرام ما محبت اوی دلی وان دتنه بانا. ای بگید تشنه ببره در باس ببره هره. اما ور نبو. چی بو؟ ملت تاکت قادر. herkes درکت دربه. گوتن کی اف قلعه اسلامیه و ان قلعه پاشیه. اگر اف قلعه زی بکوه ویچ آقای اسلام زی بکوه. ملی راست. تفی مروفان به بی شکلی حرکت کردن و درکت دربه. چیز دسته وان هات ما قابدني قويا بله يعني اويك بجيانا خود دستان جيانا خود اويك بشك وتوف تيران يعني بقسمي وان او ببرشبون دستي وان شون نينجي وان شون سري وان شون قسمك تشتكي زنبوان تب اخت كي مازن دركتن دربه وبوي اخدي قوتنكي يا ربي ام جبونا ته ام دخوازن کی اف قلعتنا پاشیه ام مضاعفه بکن اگر ته آلیکاری من نبی جبات تشکی نیمه والله ام تنی نکانن بیشی بکن بله و تشتکی آوا بو کی قدر مدا ام تف توبون
ام تف دركتن جيا وما تبي حركات مزن خوش كرن و بفي شكلي بفي حركات مزن تشتكي خوش دركت وردي يعني ما مستدام عم بينير مثلا بالجباكي هركس وكو قد داكت قاضي يعني برياوي عيار كربنا اوقات هركس بقي دانه كتبنا اصلا وقتها بري ده بنا تشوا بنرخينه يكي بري بقوت انا هذا وي ساعات دام درك من دربه والله بر انسان درنت كتن هركس كي هنجتك دي تبانا ايش ما دركت بايت اما وي روجي اما بيدا كذا الهامك برمزن كت يو امن ما خذ رونشتي من ساعد نه ونيفادا ما تشتكي دي افهم من صلاب رب جيرب يحيى وجر ام باهفدو ميفان ما مدابو ازم ميفاني ويبوم ما تشتكي اوادي تشتكي ما او نكر ام بهفر دركتن دربه وهذا ام هرم شام شون باب بشيا والغي تشكتني اشتر بشيا عاديه تشكتني ام دركتن ما قوا هم برجندرمي هر حال دوي تشكي هي بر انسان زي او دركتن دربه فري انسان زي او دركتن دربه هذا ما مستش ما جو يحيى خوجا خدي جي راضي به قلت لي شربكي بقول له ما عربه خو بالشويتين ده قزي بما ام تشكي بالسكنين او كي تشتكي او خوش بوبوكي تبي مروفن تركي بفي حركه دركتن دربه بمليون انسان بفي شكل او الهامك شو خدي هات يعني كاس انت انا بياوكه يعني الهام جهات كت دليوان دست انسانی نبود تابي يعني فهمناك چاو اصلا وقت ما اصلا وقت انسان يعني بلان و پروگرام کی ببانا تشکیا و ندبو يعني هشتو یک باجاری هر کسی مالا خبردا زاروک خبردا درکتن هشتو یک باجاران دا این مروف تف درکتن قادا کولانان و چی گوتن ام جبونا خودی ناخوازن که افقال عفاشی براب که اگر بشي بكتنا إيرو للتبع الدنيا ده حامية مسمار هالما يعني أنا للعراق لسوريا للصوماليا للجزائر تونس ليبيا تبع الدنيا ده تشتكي أوا خوش ببوكي إنسان وقت تشاوا ويا بستين رونشتن لما خود الدعاء ذكرن بله تشتكي أو يشتكي برجرينجه يعني أمزانن كي ويشبا مثلا عم دبيشن شيء تشتكي برخوش بو مثلا ساعات 12 درباس بو لهر جيان دا صلاحة الخوندري بري رجمك أو دركتي بوكي آزان سكناندن أما إيرو صلاحيان تشتكي ورخوش كر دربا سكناند سيدا أصلا تمام خسران منه تقول سلا وقتی ملا بانک دیتا ہے ملا بانک دیتا سلا دهات بدن آمد جمع دیا بله سام دلریزینا خودی تأثیر لوت کرنه بلی ما آهام جوام سیر کر یعنی مزودی وقتی سلا دیتا ملت بری خود دورو یعنی سلا قوتا کو سلا او چاقی میدان دایی یعنی حقیقتا تشتکی باشکه بو يعني دست خودی تعالی به امر خودی تعالی وصابو يعني انسان اولو نکاره تعریف بکوی تشته بله راسته دیروکا ترکیه دا دیجار صلاحاتنا خوندنی چه شغلاتیه یک لحركة قبرص ده بري حركة قبرص صلاتي خوندني طبي صلاتي خوندني وتبي انسان لا قلتنا كي بزانه بنكي ايرو حركة قبرص ده جبونا تركيا بر مهم بو اگر قبرص بكتنا قلعه تركيا برمزن ابي بكتنا يعني savunma Türkiye ابي پر او bana o durazi 15 tir meheda teşteki ava bu ki yani viçağa reisi Diyaneti Mehmet Görmez hatta ki evkeri bu للتابع Türkiye'de zaten per ziyade sala başla kere bu. Nasıl gerekçe? Mesela ama dikin kriminal bir şebi emmeza dikin şest hab mizgefte meda baskın bu ya. Yani evet ki darbeci çune tabii çune evkeri kayıt banktaki kayıt evdeki hatta derken televizyon azı ve tabiaddi ama not hazar hab camiye meda بدنك كي صلاة كي جار كده هم عيني لا كده صلاة بانك بويا
و ام دخوازن کی ویا حتی کی ترکیه جمهوریتی سر دنیای هیا Evet. برا 15 تیرمه هدا برا او صلاه برا وی ساعت دا ورن خواندنی جمانا چه او birlik beraberlik o بوی اوی ما برا herkes بزانه بکی ev قلعه ناکبه Evci nişane ekşi. ev قلعه بکبه وی شغی نشانه اسلامی اوی جسر ما بکبه ما موسى تشكي يقول حقا تشكي خشكو لاوروبا يازي الناف غير مسلمة ده جد تركيا او نابشن تبجن تركيا شي الاسلام جوانا من اوي Tabii çünkü Ali İslami ve Türkiye giringe. Sancaktarı İslami her daim ev ümmeta bu ye. O ev ümmetası nav khuda Türk, Kürt, Arap, Acem çehe navi da bu ye. Beni. Navi pote da çe bu ye. O herkes zane ki le dünyaya da onların keri herin. Roja ki emne evi bun dışıdu حجدا از لحجيبهم لبرمدا مرفبكي جه هندستاني يا دعاء دك اللهم اغفر تركيا اللهم احفظنا من رجب طيب اردوغان وازا ساكنين نقول مجي برسي مقول تشكري جو جه هندستاني ما مقول قيتش بونا دعاء دك قول والله تركيا نبا امن هندستاني ده نكان دنگی خوب کن. اول کی مجه افغانستانی هی آرام خبر دن دبیجه کی استاد اگر عسکری ترکی چاوه جمعه ویدگو اگر عسکری ترکیه وره جی کی لیبتش کی نابه. Yani her çeşit çareserdi bey. Tabii her çeşit çareser ki o sakinin. Ana en paşiyanın çan rojberi unzanın kısım ki askeri meşanın Kosova'yı. Cumhuriyet şey. Elbette denge mette evet herkes denge mevcut ki herkes de böyle ki eğer leşkere Türkiye hatiye ci ki em illa ki zanen levi sükuneteki hoşeye insan levi yani zulüm nabe illa tişteki ev ki zulüm nabe bir deste vi ev zulüm nabe işte panzet terim meheda jibonavi ji Somaliye hatta Hindistan'ı جه هندستان حتى أمريكا أو مسلمان الدنيا تابع تركيا دعاء كريه يعني شوال ديار تركيا ده صلاة عندنا لأذربيجان صلاة عندنا لبوسنيا صلاة عندنا وي سرسبة الضربة ده لمكة شريف ده الكعبة ده جه تركيا إلى هم دعاء كرنا هم جنبونا شهيد على القرآن عندنا يا تسيجي برجرينجه يعني بون چه دکم برابکن؟ ون خب بافشین کری ون تشتکی آقا خوش نبینن. یعنی مثال کی آقا مازنه لوی دسته کی پر مازن دفعه لکعبه شریف تا لبا مالا خودی دا تبع دنیای مسلمان دست خود را دکن ودکن و جبونا ترکیه دعا دکن. Yani giringiya Türkiye carke ditene berçavi menam. Tabii. Dibin ki ya Rabbi eğer Türkiye'yi bikefe vallahi İslam dikefe. Çünkü tabi dünyayı da sadece ve sadece Türkiye artık khodi dert kefe vantıştana. Elbet. Yani Türkiye mestre. Gelem bir abzan. Evet mamustema go cana insanın henen nevek ruye khone Türkiye'ci ditin akho mestre ne sen beje. Aynen öyle. Yani جاي حوشي تعالى دبيجن مظني من بري يا قدر قيمتها انساني وخن نزانن قدر قيمتها الدولة اخو ام نزانن يشتتشتكي او ايكي قدر قيمتها ما 15 تير ما هي لغات دركتورتي مسكن اما مش سربرانيسا بعد باستكن ورنا من بالكي قاب كده مش بي مثلا بين مجاري او ايكي لبوسنا يزي اگر حتى تركيا yardım nekir hakikaten per zori da bun. Viçağı Erbakan yapı ki çekir. Jva tabi ev ne düşün malzeme ne düşün. Çekir pere dışanın nevi o bu peri jibin deste hem gıda hem tiştedin hem çek silah şu bu
وی اوی هاتن سندنی او به وی شکلی او حربا چه بو بله مسلمان خود او کرین یازی او نبنا اوی وان صربانا تبي مسلمان قتل بكرنا بله يعني سد وحفتي حصل حبي انسان كشتنا 2 مليون انسان جمالا وان او كرنا اما شو بيه بشكل كي تركيا بندستي ببريخون باويخون او بعسكريخون خو كريا بيشيه او ويتشتي سكنينه هنا سكنيه yani giringi Türkiye'li bir derdikevi holi embejin her jida giringi Türkiye derdke بيشيه او تركيا قابدني قويا تركيا مصدره كلام فيها بزانبن bile تبي يعني أمود مسلمان الدنيا تركيا بلا أنبياء بلا أصلا وقطع من أو لكن çünkü في شاف فان شافنا شاهد بويا كي كعبة شريفتها تبي الدنيا مسلمان داعش Türkiye'ye kirine ve mamusama bahsa sela yankir esxwazim bipirsim sela ne banga embejin ku millet weri bal hevdu yani tişta ku emzanin u say heke meşaş gotun rast bikin de pazda tirmeye de jime ev yekdit ne sama musta sela ya qawetta millet çava gaziye meji bahsa ve yekir sela millet gene hevdu ve yekitiya de direva da tene bal hevdu gelo musat karim binirxinin نها دخواندنا صلاة دا أصلا دنيا الخير بيروس هنا قوم بعرف كشين سروا يكجي 1924 دا شاخي جو أزانا محمدي هاتيا ورقراندن بال تركيبا دا زاني بتوا دا ويجاك تاني نهتيا قهرت كي جانا Valla zaman mamusta ki canı وازانا تركي هيش قهداري نكريا nay biram nu ghdari ne بيجي bavar تنرو uludur da beje دا زانا تركي دا بالتاني ويجيا فلاح نهتيا ورقراندن دبي هايدي النمازة أما دبي هايدي فلاها إد جبين دا أما دا جهفت برسن ما في وانا بيشم دبي ما تش خرابيا في ويجيا فلاحي هاي قالوا قلتنا كي همبري وينايد زماني تركي دانينا وانا قهرانديا الوي دي عقل من دي جبين دبي جيت بيشاخي قوما أو ورقران دا تركي ت معناه دوزا مجينا مني بدعوة مجينا شاوا بواتيا فلاح خلاصية شاخي قوما بانج المروفا كرما قو هدي ورنا خلاصية هر كسي مالا خدي وك ناب نيشان وك جهة خلاصية ببيني جبر بي هواي بلا أفضل نبانيب مني نوي فهم كرين دا كس بيا ناس لك فازده تيرمي عصان ضد درستي قركي بالكيش تانا بيمن يكجي وهاقوت او نرخي وي بيروز جو والهفد جفينن جو هيامكي وخوست وش نافندا مروفاتي وان راكن انجق بنوا لهف كوم ببن هاني سرگرینگیا نافندیا ترکید نافبرا امتی دا ام تسکنی قلب صدام چاق قاسی گرینگا لگور بیرو باوریا من جبر گو چار رکنه امتی چار لنگ امتی گو امت بوان هيا دوی آخیده یک جي كردن یک جي تركن یک جي عربن یک جي فارس قالك يقوب نتواخا هنر وشان داخل كبنا شوبيه خو الهف جدابي جهف جدابن انجق بهنك نرخي بيروزي هف بارون و بين نجم هفت ونه تركي وترك كردكي چاوا بين نبرملي هفت انجا بنر خاكي هف بار انجا قرنا بالهم نفسه يكل في ملي يكل ملي ديا تلكبنا شوبيه مروفكي عرب يكي فارس تي بر هفدو نب چان داخو نب هنر اخو تشتكي خو نوك هفدو وهارنگا تبين نتوا خوي تعالى شاخيقو نتو آفر عندنا لقور فترتها واناك الناس دمو طبيعتك دايوان ليه بلي تبين فان جداتيا بهنك نرخي بيروس يهف بارواني لجم هفدو والهف هونانا شاخي بيخمبري إسلامي برقهو ديماني أمتا خو خيزت دي بيوكا قطي قودكينا خارچه قودكي مروفان اف قود ياغو تيني برهف دوب هفرا شاد كي وزند كي تشير رحا او رح دفان قوتني فان شعاري هنا كده بشارتي صلاج يك جواناكا يعني بيروجي الصلاة عصل شقامك البيت شعبي هنا كده وبو بانغا خلاصية آزادية جبو هنا كدن
جلبك إلى قوت هيامك وخست من شعبك ومن قد خبك أما إيرو درماني خلاصية ودرماني آزادية ودرماني وكهفية والهفكومية وأستنمة يعني أزباورم قلت تشبان كربانا باندورك هف قاسي برفره لسرفان لتوج هف جدانات كر جبر بيها واي قالك بسدم فيك أملوان نرخي خوي هف بيروز جارك دي بنير قالوا أفتشتي قومتين نجم هف دوتشنا اف بيروز باهي قدنا برا مدى هف بارن چنا وقتا او بونا هف بارد نابندا نتوين جدادا از باورم گو کس نکاری وان بدي عارض لبلي وقتا قريدانا ما بفان نرخي هي بيروز وصست بو او جينا ما باندوري لجيانا مروفانتك سبا تشتي هري قو زيدا هيزاوي لسر تفقر مروفاتي هيا تشتين أولينا بقول عن جخت كاربي دريه دلي مروفا باكي روجي كي دبين جبو ارتيش كي برفره فرماندارك لسر نفري خوا دقاري دمزيني قو نفرك سر سري توباكي راوستيا بوان نتش نتشاوي فور تشتاد شمير فرماندار نفرت برسيد بلاوي مما تشكي ماسي توباتا ها دبي فرمانداري بين تشتوين كيم كي جانب بكرم كبهجمين بياك بارود نينا دي بس بلايدي بمين يعني إيرو شاخيغو بارود خانومان قلق كي دنبن بيشاوا أو قلا قوش دفيت فنجي ستورتر دفي ويار نادر كبي مروف جي باروداوية هري هزدار باورية إيمانا شاخيغو دركها سنگا إنساني دا إيمانا كغو تبين جداتيا الهف بهوني وان بگهني هف دو تنبي كس نكاري ما بين جماعة من راست تنكاري ولا بروني نجي تنكاري ولا هف جيبين جبر بي هواي چه صلاة چه آذان وقفاناكا قلق وخيان النشان أولي قلق هم سر واتيا و باندورا والسر جواكي سر يكيتيا في أمتي بار باس راوستن ام زانب وام بدنا الناس كرنجيغو نرخي مي هف بارابن را پیدا تشتکی میدی تو دم نرخ می هف پاور نبال هفدو یکی تیامه جاره کدی درد که ویم بیشن 15 تemmuz ترمه روزا دموکراسی و نتویم بیشن و یک نشانی مده البته ما بحثا و مسئله کر ما مستعم غازی ما می بیشینن از اسپاس شیر بکم لوراوی بگیجی بالا فراخو از گرک اسپاس کم تبشتاری و شانم بوی امی در باسی مسئله سربرنیت سایب بن ما مستبشتره گلو بیاره که چاوایه تبی کم کجیا سربرنیت سایشی گلی کی گرینگ دیروکه ده ما مستخور باسا و مسئله جی بکن چاوا قومی اویک چاوا پیکاتی جبو چه پیکاتی و دی اسلام ده جیو چیه می باسا آلیا عزت بگو بی چی بکن چاوا ریبرتیه که مزنج اسلامی رو کریه یک بیک البته می باسا بکن نیم بهتره که ما هی حواله مهانی فلسطین از بطر آماده کریه امروز بینیرن که اف بیار که چاوا به چه شکلی قومیه باشه الودری البته می صحبت خو بردوام بکن پرپروک سمبولا آزادیه رنگشین تمثیل ابدیتیه دما اب هر دو تنجم هفدو بتنی مرن تیاخلی مروان پرپروک شینجی سمبولا قرقرنینه اف قرقرن لورتا اوروپا قومی لشکرین سرپان جبوک و گورین کومینین دیدن جسد لجیکی پر دور وشارتن و بگیان سروان نخوماندن لبلی تشتک حساب نکربون او جی کلیلکن آرتمیسی و پرپروکن شین بون لورا او لسر گورین کومی شین دبن و دجون با اولاندین پرپروکن شین لبوسنا هرسکی دسیست حب گورین کومی ده 20,000 جنازه هاتین دیدن لبل جوان بتن ناسنامین 18,000 کسان هاتن تثبیت کرن خز مناسین شهیدان برای نشاندهین پرپروکنشین جنازه این خود دیدن پشت شر دویمی جهانی شر نافخوی یوگسلاویای دست بکر
اول اورتا اوروپای قرکرنکه مزن قومی. ده سال 1909 دیان دا جبرک بوسنا یوگسلاویه و قطیا سرپان کمکجیا که مزن کرد. لوما نتوین یکوی جبو بوشنا کان سربرنیستا وک هرما اول اعلان کرد. بوسناییان وی دمی خواستپارتن لشکرین هولندی ین دبن بان نتوین یک بویده. جبر کو دبن بان نتوین یک بویده بون چکین خوشی تسلیمی وان کرن. سربرنیتسا د 11 تیر ماه 1995 ده جالی عسکرین گریده رادکو میلادش و هات داگر کرن. لشکرین هولندایی بارگه ترگاندن به هزاران بوسنایی مسلمان کتن دست عسکرین سرب. عسکرین سرب دست بوشناقیان گریدان و اولو کامیونان سوار کرن. نگوتن زاروک و جوان کالو پیر همو یک بیک قتل کرن. دناوا چند روزان ده 8372 مسلمان سربرنیتسایی به دست سربان هاتن قتل کرن. لگلگان اشکنجه کرن دستریجی لجنان کرن. تو پیو هفوک تیره ناکن که مرف پیوی قر کرنه بین زمین. کیجان کلمه دکاره به هویتی پیناسا بککو. سال 1995 جروجان جی 11 تیر مهی بو. وی روژه یک جه قتلیام هری قریش و خوانه یا دیروکی هات کرن. لناوا اوروپای لبر چاوین همو دنیای لسربرنیسای زیدتری 8000 بوشناکن بیگونه لدارستان فابریکه و دپویانده با آواکی هوانه هاتن قتل کرن. ده سال 2007 داجی دیوانا نام توی یا عدالت جبو قتلیام سربرنیسای وک جنوسید قبول کرد. کسی که ساخ فلیتی بومجی جبو عدالت حول دان. دو سال 1993 محکمه نام نتویا یوگسلاویا بری 161 کس دارزان. لیبل حتی سال 2017 تنی وک برپرس 84 کس جبر سوجن شر هاتن جزا کرن. هری داوی قومتان سرپان قصاب بوسنای رادووان کاراجیچ جزای حبس خور. رادکو میلادیچ جسوجین لهمبری سیویلان بمپیکرنا حقوق قرکرن سرگون تنکرن کشتن و درسینور کرنا کسان هات جزا کرن. برپرسی سیاسی کمکوژی رادووان کاراجیچ دسیری دا قرکرن جبر بدهان سوجین جدا 40 سال جزای حبس خور. در سال 2002 اند سروکی بری یوگسلاوی مینوسیویچی هات دارزاندن و در سال 2006 اند هجره خود مریاد. لیبل اف جزا و معیده جبو کس و کارن قربانیان نبو تسلی. هر سال 11 تیر ماه ده حسیه که مروین خواه دخن آخا سر. هنک جی پیشتی 28 سالان لدو شوپکه حسکرین خوانه. آلیا ایزت بگویچ به ملت خوره لبر خواتا و جبو آزادی گلکی هولدا. جبو سرخبونا بوسنای حتی دوی عمر خواه مجادله کرد. کرال زانا آلیا ایزت بگویچ جبو بیرانینا 8372 شهید بوسنایی وها گوتیه. قرکرنی جبیرانه کن. هکه ev zülü varaj bilkirin de cardan çerbebe.
بله 28 سال وگرا کمکوژیا سربرنیتسای هلبت سربرنیتسای کمکوژیک بیکات دنی به اروپا ده بو اروپا بیدنگ ما او دولت بیدنگ منم بیجن آلیا ایزت بگویچ بو ریبره کی مزم کو ریل بروانش تا خواست بگیره اسلامی باش بده ناساندر می باسا وان هرگولیان یک بیک بکن باسا فلسفه آن بکن هلبت مد بتری دجیده میز آلی ازیج میوان خوب پرسیم گلو پیشیم باسا کمکوژیا سربرنیتسای بکن کا اف چیه اف کمکوژی چما بیکاتیه مسئله چی بویه بلا آلیه وی دیروکیش مره Ömer efsem bahs bu. Ama işte demam da bizim komkujiya Srebrenica'yı bila çuvare bir ama yani ev bir yere çavaya uçubuye çıkavmiye yani. بله وقتی حرب سارا امریکا و روسیای پاشی اوی هات چند حب دولت جهودو جدا بون جبانا یکسی ام زانن کی یوگسلاویا بو یوگسلاویا وقتی که او بو شش حب اتنیک yapıyor wan bu o ev etnik yapıyor tev xwestin ki bira bağımsız bibin o Bosna zî 1992 da îlana bağımsızlığa kir li serê wan da zî Aliya İzzet Begoviç hebû çünkü Aliya İzzet Begoviç digot ki eğer Müslüman nebin hev yek nebin İlla evvel Avrupa'ya da ortak çünkü Bosna ortak kalbi Avrupa'ya da İlla evi tişteki pırmazın bir Müslümana roja ki ev ilana hukkirin sırba asla vakıta gu em kabul nakin biya le orta Avrupa'ya da devleteki Müslüman em kabul nakin jibonavi bittevi leşkeri khun Bosna muhasara kirin. 1992 da. Dura ev harba 3 salu niv devam kir. 3 salu niv. Yani demek ki derece ne? Tabii demek ki derece o orta Avrupa'ya da Avrupa'da beje em medeninin em kabul nakin em viya nakin işte em viya kabul nakin komkuji kabul nakin İşte mazlum kabul nakin o sade bir tabii ama teşteki ava kirin ki 1995 da yalnızda tirmeheda Srebrenica'da Sırp le du harba duyemine dünyayı kırkırına ki pırmazın kir likeri kir kısım ki boşnak yani ben zulme van Sırba da bun çun Birleşmiş Milletler'e goten ki em derbası ciki bibin bira haram ki jbonama haram ki emin bira çebe wanzi gote ki bira vana tev derbası potaçori bin potaçori nezki Bosna'ya şehir ki küçüke o libedazı 400 hab askeri Hollanda'ya hebun. Gotin ki Van'a askeri Birleşmiş Milletler'ine ev askera ve muhafaza bike o nece jüve kesbimre. Ev insanazı derbası viyari bun o gotin ki inşallah ev askerana ve mevhadi derkevin. Levi kandı 10,000 zedetir insan li Potoçorya'da fabrika ki aku pırmazın fabrika ki bana tebirin vura sözde li ev insanına muhafaza dikirin muhafaza nekirin ve doreda ev komutanın Hollanda'yı Tom Karamans لبني دستي ويدابون شو بالرات قوم ملاديش صلحكي كبويرة حتى ويدا ويشاكادا بهفرة شراب كي خارن işte derketin televizyona şu epey tepki ki insan aziz bu o ev insanına tev teslimi rat قوم ملاديش kirin 10,000 hab insan zeyletir bun evekil
ji 13 salî mezin bûn. Camêrê wan bi kamyona û bi otobüsa birên kuştin. Birên kuştin. Jinê wan û gedê wan zî tev tecavüz kirin. Viya li qeyda Birleşmiş Milletler'a da heye. Yani Adalet Divaniye Lahey'da viya tev yazı kiriye. O viya li ser dünyaya da zî kırkırına insana bi qeyd bûye viya tenê. Gayne viya kırkırına insana li evda dîroka da qeyd kirî tenê. Awile nefse aku hatiye qeyd Tabii kirin. tabii hatiye qeyd kirin viyaya. Beli. O tişteki denizî bûye. Kısım ki Müslüman zî tuzla zî hingî ji potaçoriyê jore kandê 13,000 insan gede ew şandine yani xwestine ki bira ji wê derbas bin bira ew zulma sırba ji wî zulmê bira bifilitin ji wê derbas bûne wata rêda çûne Mîna Seydwana sırf tek ev insanana kuştune. Yani seyde insana bu yelvi. Çok zor. Yani te zani ki tenecbe derbas bi ama lvi jore nişancı keskin nişancı ki lvi te zani ki ilave te bkuje. Yani te weka go bizanayî herê mirinê ne û semam. Bere. Yani te nexwaze jî ew te mecbûr ji xwe dişîne. Asla ve kata 12,000 insan rêy ketine gotine ki em derbasê bigin Tuzla'yı hingiyen belki befiletin jiwan ancak 3,000 hab insan derbas bûne. Ne 1000 hab insan bi wî rêda ew seydiwanên insan ew insanana şehit kirine. Komkujiyeke mezin yani pek Yani komkujiyeke pir mezin bûye. Tevî harba Bosnayê da 312,000 insan mirine. 312 bin. 312,000 insan mirine. Tev Müslümanın bana. Ev ki do bevi insani ram cirani kiriye senesi bey ev insana kuşti. Yani xwestine urji Müslümanan paqij bikin gelo em tabii bira Müslüman bira ev bekadin. Bira ser arda Yugoslavya bira Müslüman tenebin. Bira Müslüman nebin o bira devlete ki Müslüman bira lüve nebe. Tabi der devam abuya. Tabi Müslüman lüve hatine bahevdu. Le tişteki o hoş kirine. O Türkiye'yi epey bir kaidezi Türkiye'yi epey yardım ki parmazın kiriye. Devleti İslam mezi kısım ki ev buya. Ama vaktaki harba Bosna'yı kariye 312,000 hab insan meriye. 2 milyon insan jimale xunçune. O bevi komkujiye da yani 312,000 hab insan peyderpey meriye ama 20,000 hab insan bevi komkujiye meriye. O hinazi hatta ana 18,000 ceset dine. Ana emkala pelpeloka o viç çeka aved Kenya. Beli emin ha bahsa wan bikin me betiriyet yani bu az ana viya ne bejim. O hatta ana 500,000 yani 500,000 mezenin evedine. En komine komi dine. O zaman ev hestiyana derxistene tek tespit kirene ki vana hestiye kine. Heji berdevam tike ew lêkolîn. Lewra Tabii dibêjin lêkolîn hîna devam dike her sal ji bona wî Srebrenica ji bona me girînge her sal 11 tîrmehê da ben wî salî wexta dişolin li kerê çend cenaze dînin û ji bona wan törenekî dikin bernamekî çêdikin û bi wî royî ew insanana defin dikin ji bona wî her sal 11 tîrmehê da em komkujiya Srebrenica'yı o komkujiya Potaçoriyê tin biraline xun o bi vî şeklî zî tevê dinyayê em şiyar dikin tiştekî wan xwe bîr bikin dîsa tê serê ve. Rast divê dîrokê de gerek viyan bizanîn ji bona wî dîrok ji bona me pir muhîm e eger hûn dîroka xwe nizanibin asla ve qet'a
هون نكان في بسكنن هون نكان لوي حرمي دا لسر دنيا بسكنن او انساننا اگر مسلمان نبانا ابتستان دات سريوان بله ما مستطيع قوتن دبي او قاسي هوفيتيه كمزم بويه جبوكو پاشه او دنيا وازونه ونديتن parça parça كرنا و هر parça ki wan insana avetne cihen juda jiberve lokoline wa per bisalan devam kiriye aynen hejne hatine ditin gerek kes Ya, yani devam nedine ref hobitiye ke per mezin yok ki da yaz kelen de şey ki tişteki ava kirine ki yani او جنانا اقوى تجاوز بنا او قدنا اقواتنا كشتني او ميرنا اقواتنا كشتني دبجن قدكي قوتيه جدي اخرى داي قدا في شكل بشوك هذا كشن ورننا يعني اقوى تشتكي زوره حقيقه يعني دو عباره مقسم كي جمانوي مقول يعني عجبه تشتكي عاقل من شويه فيديو كي هات مندي باف كي اودكن جرد بجن با قدي خون بكه بزوراكي اودكن اوزي با قدي خودكه قدي وتين او قدي وي لبر شعبي ويد كوشن دوراز ويد كوشن يعني اقوى الظلم كي برمزن بويا اما عداله ديوانيه الله تشتكي بر عجائبه جزاكي نادر صربستاني تمام دبيجه او ليدر الصرب ببي اويدا ظالمتيه وان بويا اف تشتاج بندر سري واندر كتيه اما الدولة الصرب جفيا مسؤول لنا وك شخصي ديتنا طبعا يعني نقري داي دولتي شو شخصي دبا يعني توقو تانكو تياره ونزا چي دولتي اما سوچه شخصايه تشكي ونابه ام في عدالة سزيه دنياي او بيرشون في نتري اصلا كلام خبير نكن اگر مسلمان ويا خبير بك والله تشتي اوادي ساتسريبي راستوا بس تکرار بون دوباره دیرو که کر ما مستمجی باس کر دما باز دیترمeydi yani demam ne bilir ma muste vagut ya tarih tekrardan ibarettir jiboku evnebi devem çebikin yani felsefe yavi em şaştıkın nerine meşaşın tevgere meşaşın em insan kude hataydıkın ku ev bu yer car carda kavmin yani خطا و شاشتیا هری مزن گو انسان خو ناس ناک ام واقعا دشتا دبینن جی ادی armancı internet و televizyon her şey zede bu ya yani em çavaş birdikin mesela heşmendiye ki çav mereçede be گوتنه کی هله تصوف هد به کسی خو ناس کی خدای خو ناس یعنی غریب نه به کسی خدای خو ناس کی خو ناس کی به کسی خو ناس کی خدای خو ناس کی بر وی هوای ناس کرنا انسان لگورمن پروردهی د قاده هری گیرینگ و گاوه هری پیش نهاون بحثا کومکوژی کیت کد کی مینا که کومکوژی دیرو کامروواتی د زیدن لیبلی دوش کومکوژی بردن گشتنا بتنه د اسلامیت دا گناه کی حق قاسی توان بارگو کس نکاری خونیسی مینا گدن خدای تعالی قرآن پیروز فرماند کی دبی کسی یک نفسی یک کسی حمد بجلعت كيف بسوج بسبب بكوجي وكو تبي مروبا كشت راسته صدمت çünkü ego kulil çandi azm ego بقرعجني ancak ما في من بيش ديسا ما في منه ما في منه اما çaxego ام پیروزباهیا خوینا انسانی نبینن انسان لبرچاوی انسانا کشتنا وینای حاشیه کرما و جامریشکی و حسانی تر ببی بله راسته مثلا ایرو سرناو مجاری برنامه نه شهادت بله مثلا متخست ما مستایمه اولیش هلا اولی رجی نزیوه مجاری بله د دسپیک دا ویجه شهادت بکی و هاتی گریدان وان کسی گو بمال خو بجان خو دوغرا دین اسلامی دین خدای تعالی جو بلند کرنا علی اسلامی رح خود جوارتی گوتش پاشروجا وجه شهادت دناف چاندو کبن شوپیه بری دیجی مثلا فلسفه یونانیا کبن چاخه گو ام دنیرن شهید کیا شهید اوی گو جبو دوزا کپیروس آنج جبو کسایت کی خویا خوب دی کشتن یعنی خوب کشی یعنی وقت ام بیجن انتحارا اولی لبری اسلامیت یا خسته چارچوبه کی دا گو او چارچوبه دسپه کی دا چاخه گو سیدا بیرانی آیت قرآن پیروز گود به
او کسی گودریا خدای تعالی دا جانی خدان جوان نبیجن میری بسدم چه کول جم خدای تعالی زند ساخ اصلا لگور من آیت غلط هات يفهم شو غلط هات يفهم كرين يعني بتشابي خوام بينن بجودة خوام إنسان تشل يعني بروجافا جياني ده تنن يعني الدنيا ما تنيدين بس قالوا زنديتي كشاوية أصلا جبرجو أم علته حكمتها بيرا أم سر هور غير وكور نافكر باش وقتي دي سعيني تشب سلامتي جمع ببرسي بما صاغبونيا شهيدي شاوية شهيد نب جودة خو ببياما خوي ساغ مثلا ديرو كده أنكتودا كي بالكيش هي أستاذ سيد قطب شاخي جو بريارة فرمان اعدام او تدا فرماندار دادگاه پرسید به ما داخوازی کتا داوی هيا ببله شو تخوازي دبيست خوازم من بدنا هين كلمه صدام شو اعدامه فرمان اعدامه هيش سدماوي جنزان يعني صدام اعدام كرنا مش فهمناك بما تنزانت بيننا دبي برتو كتبنا المعالم في الطريق هيا يعني وكوان بيجن كيل سريا دوی دا تشتی گوتا ام فکر و رای و رامانی خوی گوتانی نزمان جبرگو امش سازمان دولت تا خور وقت تحریکه کی مزند بینن اف دبی صدام قومت اعدام دبي سيد قطب دوي صحنه دبششي دبششي حاكم جيت برسي صدام شت دبششي دبيون بونا حاكم لبري وتشتك في مناكية الشاوة دبي هجر إيرون من يعني قطوبك يجبو فكرك يجبو رأيك يجبو رامانك وين بكوجن صباح هر قوتنا جوش نابلي بهم دركتي يعني هر دبوكي جوش بينوس هم هاتين بيساندن وبي قطوبك سري وبي بلا لقول من صابونيا شهيد يابا ببيامي خو بفكري خو بيامي خو لباي خو قالك نفشادي لي نوسا بلكي تيبي راوا جدايك بنام 1900 نزي هشتيه في ظلال القرآن كي تفسيراوي هري نافدارا كس نما قد بن باندوراوي دنا ما دوي سردميد شن نمرياوي أفا شاخي قوما واتيا نمريه فهم كل هنجي بيروزبايا خوينا مروفي جيوي بالشعب إنسان مخلوقي فردا ورديا أو خليفة خداي تعالى لسر روي عردي قشخورة كريه خليفة بيروزباهي كدايدا جبر بي هواي جكود بي بلا بي نافيوي رنگيوي نتواوي چانداوي چت بي بلا بي ظالم كي بي گلك الهمبر بسكن مظلوم كي بي گلك تالي كاري بيابي جبر بي كي مثلا ما قلت يا ويجا شهادت الدسبي كده بتني جوان كسي قدريا خداي تعالى دا تين كشتن هات يقولتن لجيانا پیغمبري اسلامي پاشروجدا مزين چارچوفي اوي ويجي برفره بو مثلا بي كسي جبو پاراستنا ناموسخ جبو پاراستنا مالخ جبو پاراستنا نفسي خو خو بدي كشتن طبيعي مسلمان بي او جد كبينا جلبي شهيدان ده جبر بي كي وقتا قلت خوينا مروفي بيروز ببيني نكوم كوشي يكي تاني داهي جرانيا وعرضو عزمان تحملناك قلت لك بالكش هيد بي روجكيش قصابي مروفا ستالين برسينا وتقول ما كشتنا مروفا تشاوايا قولا كشتنا مروفا كي جنايته ليا هزاري استاتستيكا صح بالكش راست قلتنا كبالكش يك جنايته اللي قبصر يكي كت شعبي مروفا ده او تشت ايدي فكو شعبي خزايتي سبعة يوسا آساي نوسا سبعة لسر روی عرض دناب آفرین داره ده لگور من جنواری هری خوین مش انسانه چاخی گو انسان نابراوی و فطرتاوی خرابو دگل گو زگیوی تیجی به جعبی برچیده اما گورگورا چاخی گو تکوی ناب جلبه کی پاس ده گو زگیوی تیر بو جعبی ویجی تیر ده چی؟ افهمو کنگی تفهم کرین چاخی گو مخاطب خوی آن خو انسان ناس و انسان کیه جبو شهات يلكو ويهري كودري اما وقتا قواز بيجم ظالم جمنا السر بنخمينا يعني جي مظلوم نهب عليه منا يعني جي نجنة توامنا يعني جي نش بندامنا از كيوكا سازين اوروبي د مثلا سربيستاني و بوسناي دا اف دانا خويا كرن كسي نجوابي دج مني وايا حتى قلت انا قدي هي بالكشتر بيجم مادام سرمجال كومكوجي شاخي كومكوجيا حلب چه پکته پشتر بسه روزا رونشنا ایکو هیا
يعني إسلام كونفرنس تشكيلاتي لقطاريا روجنامة فاني روجنامة الشرق الأوسطي دبي إيجو بندستي مظلوميتي هري زيدك شاندي فلسطينينا هنجي سروكي دوزا فلسطينيا بيشيفاني ويا سر عرفاتا دبي جوي برسم كاغلوي درباري في بيري ده تشبيش بالكيشا سخوازم تماشواني متف گوهی خوب نبی برگه دیروکی روزنامه وان پرسیج یاسر عرفات کد به برین هاب چند روزه کی یا 3 روز یا 4 روز در باس بودن سر دمکه يعني بله صدام به بمبین کیمیایی چند هزاره مروی کرد لدشت حلبچی کشتن ما هون چید بیش انسان کی باورمند انسان کی گوبراستی علی کاری مظلوم به و چی بر سبب پرسیبلی يعني حوجي لغور كوانجي اوقاس ازيت كشانديه اريني لبنيرينوس يعني يانجي ام بيجن وينا شرمزار بكي ولغور وينا باخوي چارچوبه gerek ev bey زين يا سر عرفات چی برسید چی برسید دایا از بما گلاب دی بر بهناوا يعني دقال كو اوقاس راستي ظلمي جهاتيه جبر كو نجوانه ها ناجمنا ايغوت كيجمنا ايغو بي هاتي كل نجمنا شعبي ويدا يعني بتشاوت شعبي فاندا مباح خويات كي مجبور يعني صرنا ما زينه وقتا قوم درزيات شعبي خلكي دي دم شجنات شعبي خود يجيب بين جبر بي هواي حجر ام بخوازن اتفاق بيار ورمسر برسوا برساوا وهانا ونكرم بري هرتشتي قالك ام انسان ناس انسان كيا جبو تشهات يا افراندن جكو هات يلكو وي هري كودي برسوا هرچا برسا قالك ام بده ددو انسان مروفك هوقاسي بيروزا يعني دفشي بردن قو خداي تعالى حين دنيا تفخستي دستي ويدا ملياكتي بتوام بيقونه جير برنس سجدي انسان حقا سي بيروزا ددو اب انسان سدام شهاد يا سسي اركاوي الفيدنياي تشيا چار دپاشروجه دا ويجي چوري برسي مثلا زح بالكيشا شاخي قلت قرآن ده خدای تعالی به باوری خدا بینن پیش نابه باوری ملیاکتا بینن نابه پیغمبر بینن نابه کتابا بینن همان دبی چه باوری بروج آخرت بین چما يعني تشتاق وتلفير كريش هو كي حياة ممكن تزاني بيقول صبحتي بالبرسياريا ويا بدي داوية دا بيش تورنا برسينو ها شاخي قد في بيرو باوريا دا ام انساني پرورده بكن دا بشي بردن قو انسانكي بكوش نكالي پير ميروك كي بكي شكري سليمان شاخي قد نوالا ميروارا درباس بن ونزانن حضرت سليمان زماني حيوانا جي فهم قو ميزان قو قلم شي كت ناب ميروا دا خرجر وان كت بشيشي جي برسينغو خيرا قد بكمنا كوني خدا با عسكري سليمان هاتن ويبيل وبكن وباع شقينا مسلمان شاخي قو كليل كي جيت كي دليويت قرمچ چما چكو ايغو او كليل چاندي خدايا تما في تنينه تو كليل كي بقرا افي كوفان كوم كونجيات كنت كمنا هستك تشاوا بيرو باوري كتشاوا مارشي مروفي يعني عفرين دري هري خنمش انسانه چما انسان سبا انسان جدد شتي قد دجبري هبدون هاتي خلقاند قوم جوارا بوجهك بترمينولوجي كينوم جبري بارادوكس علي كيما قالك بيروزا قروحه كي نابي مروح الله ما خوي تعالى او روح دايت تبي مروه قرانا بيروزا بكريت ايتا بيروزا درباست اما علي كي دي هيا قو آلية بدنية ام جيرت بيشن او آلية ما هلي سفلاي كيما يعني شيا جابو اخي حريه شيبوا دبن بياده تاع عشقاند شاخيقو افحردو آلية مروبا خوشكل هاف نونا هوناندن انجي يك جوان بدي بيشايدي مروب القراويتش مروب يقول قول روحي خوتش او روح يقول ناف مخلوق هذا ازباقتان وطيبات منديه هري زي بالكيش يادا واتدار دايم يك جي هشا يك جي فينا اراديه وقتاقو ازملي روح وهرم داوية قناغي دا ازانبم قو ازيل راسي خدي روحي قو تشعب كانيا روح خداي لبري وقتاقو از ملي قود هرم ملي بدني هرم نغريبا قو تاليا منزلي دا شيطان هبي سبا
وقتا گو خدای تعالی فرمان کرد ل فرشتیان گو سری خوش آدم را بطوینن یک رابو گوز ناطوین بله گوش ماج آخر و آویره نوسا زعف غریبه وی گوده خدا پیش گوده میشی آخا ایدی مروف چاخی گو باش نوی ناس کن آنجی لبطاوی هلوستاوی نابرا روح و بدن دا الهب نوی هوناندن دبی گو عین وقت رینا گوش ریا خودر کوی ايه چه ویالی نوسا شخصیت یعنی گریدانا شخصیت و بفطرتها وینایرا بلا تشبيه عين وقت يا ترين ورياوية ترين حياة قول سر دمري خود شيء ريو راست برسكريكتنا تنه لبري قول سر ويري كت تزان بيقوي بقلبي مروف جوري حياة قول سر ريو ريتشكا فترتي بي جبرقو ايقو او افراندي لقول وي افرانديا جرينا كبي لبري وقتا قول ريا فترتي كت ج آجال وحيواني هري خوين مشترى يعني تشكو حيواني ببرسي قالوا برسوا ستالين انجي وان قصابي دني بدي يك جنايته هزار استاتستيكا حيوان دا هي وقتا جو هفدود كوجن تبلغ سرا دا جرك جارام دين حصر الشعبي وان راسته اما وقتا جو علي مروفي روحاني هاتا عشقاندن انجي هاتا پرچقاندن انجي جناباوي دركت دبي جنوار انسان پر جدای نوسا مثلا لگور هستال لگورم بیجن يقول نجدا باي شباب خليفه خدي راسته يعني ام دبيجن يا بعقل خو بهشمندي خو ام اجالان جدان لي نتني اوز باور بهر تشتي خو ام جدان يعني جدا يعني خوي تعالى ركهك خريستيان ابا مرو بعد مثلا قلت لك پیغمبر عليه الصلاه والسلام بالكيش يا دبي دنابا جوده مرو كده قطع گوشت هي او قطع گوشت شاخيگو ساغلام بي پاقش بي دبي تبي جوت بير ساغد بي ساغلام دبي پاقش دبي لي شاخيگو او قطع بچوك لوتي قريش قرت جريكت جوت حمو بخورد بي از ريات جبين ما جرينجيا دولتكي وبايتختاوي بهبره مثلا يرو ام البايتخت دولتكي رونش نو برنامج يرو نافندا انقره تيك شاخيغو انقره كت يعني انقره جريكت دولة شريب كمان مثلا تبين دردور وبيرت شكل جريب كمان جبر في هواي خويتاله د نافند خستنا نافا جودي في مخلوقي جوش خور كري خليفه جو يك جهشه اما هاري جرينج دلا نفسه جو ند البانا خويتاله شابد پیغمبر اسلام بجهد به شکاندنا دل مروه کی باورمند شخرا کرنا مالا خوده خرافتره چما گوتی او در مالاویه وقتا گو معزولوانه وی مالی آنجی سلطانه سر تخته دل نبو خدا بویا کی دی آنتا والا هیچ جا کی دی رچو یعنی چو تبدست ندی بچی پایتخت که دسته یکی دیده گو پایتخت چو دولت تدفشک جبر بی هوای هگرم دمام آبه ورنا سر صدما گوز ام چبکن يدي أب بيري هني ناقوم يعني لقور وقو محمد عاقيف دبيجيت بقوتنا ما تاريخ عبارتش تكرر يا قالوا ما مدرس صاندبانا ويتشاوه تكرر بكي استوازم جبوغو مستعد السورية هبي يعني جبلا من الداوي جبوغو جارك دي بسري منوي كدريش بي ام باشي بردوام كل ما مستبر سواو بشكل دريش بي بيتريك ما بلا هوالي من آماده جنا خوشي تشيس وريكر ناخو نخوشي ودي سوي هل بتأمي باسا وانسه دما بكن بچه مثلا سر سربرنیت سایداخن از خوازم نشانه اوی او کلیل که آرتمیس و پرپروکشینن ما مستهنه که باس کر اما جی ویدیو یک ماه هوالو که آماده به ببین سر اکرانه املی بنیرن و امواته اوی باس بکن پاشه دیسم باسا وان ندنا بکن Ali znate koje je značenje cvijeta Srebrenice? 11 bijelih mlatica posjeća na 11. juli, dok zelena boja znači nadu da se genocid nikada i nikome ne ponovi. Tada je svijet rekao nikada više, ali ratni zločini se i danas dešavaju širom svijeta. Moramo se edukovati i biti glas protiv stradanja nedužnih. Pamti Srebrenicu i opominji, da se nikada i nikome ne ponovi.
بله کمکوژیا سربرنیتسای هلبت مگوت لأوروپای کمکوژیا هری بجن زیده و بدن کوقاشتن هاتیه کرن tabi nişane veji ve kulilka Artemis'e tezanin kulilka Artemis'e çiye yani perperokşin te mane açı demam da bejin Srebrenica efte birame mamstasine ki bahs bikim hekem şaşkot un rast bikim paşe ce ku wan bejin kese ku mezelin komi pek anine u insan avet never lower ev kulilkin Artemis'e çebune lewra dema ku edi komkuzi xalas be u ev der bejin leşkerin ku ev yek pek anine xalas ben ev mezelin komkuzi جبا کنه اون دیتن لسر وان وک ام بیجن دارا چاندنه وک تشتان چاندنه شینکایی چاندنه لی او کلیکن آرتمیسی تنه لسر وان مزلا جه کو مزل لی کومیلی هات نه شیم بونه پرپرو که شیجی معنی ام بیجن مرنه تمثیل دکن لورا تنه بوان کلیکن آرتمیسی وان دخون بوان جیانا خبر دوام دکن جبر وک اف هر دوجی بونه نشانه این komkujiya Srebrenica'yı vateya belki hurgiliye di baştır mamosti yemej merebeje dema de kulika Artemis'e u perperok eşin tene Srebrenica te bir amana samamosti. Yani de bejin ki ev pelpelokana ev ciki de komkuji buye o ev mezelin komkuji derbas bunen ciki top bune ev pelpelokana diçin neve top dibin o ev insanik zivan mesela diğerin eğer van pelpelokanal jiki top bu nese tahmini olarak daran da bejin ki vallahi ve tişteki heye van darana vedkin mezakin hakikaten ve cesedi insana cesedi mrovan ledane jibonavi devir ki var bu ki letabi civarı van Bosna'da civara Potaçoriye'da o civara Tuzla'da leher evda du van pelpelokana geryane o likeri pelpelok top bune van darana da şoline o mezakirin hakikaten ve ev bune jubanavi penset hab mezelin komiyan ve bir şekli ev buye hatta ana 18000 hab insan cesedi van derkhistine في قطعه دا امزانن که یعنی قطعه کم کشیدم 20000 حب انسان به وی شکل یعنی 3-4 روزه دا شهید بونه و جبو نوانزی او کرنه و دورا اف کلیل کازی zaten اوه 11 حب پلوین هنه 11 حب پل معناوی اوه کی 11 ترمه هیه 11 ترمه کم کشی پیپت کم کشی بویه و نشانده o ev şinaviyenin ortezi jibonavi yani umudaki mazın nişaneye heviye ne? Tabii nişaneye heviye o evedenizi yani ev şekli rengi spizi evki yani insan bir temizi bir pakıcı çu ama bir kulil kezi emzanın ki em hubir naken asla ve kat'a hatta ki dünya ser avab be dünya bebe ev katli amana em jibira huddernachen و ام زانن کی لسر کری انسان هست لسر کیجان عادی انسان هست الا ظلم هست الا مرن هست و وی مرن زیگره الا ام خبیر نکن یعنی قبل امام مستزیگو تشتکی هم خبیر بکن دیسات تسریبه جبوناوی دیروک پر مهمه پر گرینگه و گرم ویا بزنه بین کی دیروک خبیر بکه افسانه sürekli evi veril servan. O jbonami hem ev pelpeloka pergringe ve hem ev kulika jboname pergringe. Yani manavizi eve her salzi yazdet tirmeheda li Potaçoriye'da li ser mezelin vi komiyenda jitteve dünyayı insan mroften ura o vi katliametin birani nexwe û dibêjin ki ya Rabbi insan zalimê insane insan ji insan ra zulm dike ev zulma ancak bi destê te radibe ji ser erdê ya Rabbi te Müslümana asla ve kat'a bê güç bê silah û bê
براتی و هواتی نخینی چونکی اگر مسلمان هفدو نگرن اگر مسلمان جهفدو را به وان مثلان ده او کی ندن پشتکی ندن پشتوان والله مروبت سر دنیای اقوى ظالمن کی مینا گران او وان بخون انسان گره نبه گره انسان بله. انسان گره بزانه به کی لسر دنیای ده انسان کی مروف کی دنی هسته بگره بوی شین ببه بگره بوی آیاهی برا بلند بکه اما انسان نانکوره انسان بدبخته انسان وقتا اقتداره کی وقتا سلاحی کی بگره دسته خو والله ان بره ج انسان دنا بالظلم وبزورداري ايش وحركات كن يا ربي جبوناوي قبضني ما قويا يعني أبكي تركيا جبونا الدنيا قلعة إسلامية باشية أف قلعة أقل بي بسكنة ويشاكي هركس تبجا والله أملوا بسكنة كان روج بري قسم كي عسكري من Birleşmiş Milletler gücü olarak çün Kosova'yı. Uzanın Kosova'yı da kısmı ki Müslüman hebun. بله. Ev liderin Sırpa gotin ki Türkiye çek silah o insansız havarcı SİHA daye vana o hersiz asker o silah hani evraya ki naxwazın ki sırt levat şki bikin. Mezekin hinazi ev عاقلی وانی پاش عاقلی وان دا هی نازی او مسئله وانی بری هیه او هجمنده جی بردوام تکی yani. Asla خبیر نکن بردوام کن او جبیر نکن دویم جبیر نکن نه سلام است. اگر هون خبیر بکن ونی تک هارن جبوناوی گره انویا خبیر نکن دیرکوانی من گره وانا گره یاز کن چیروکوانی من گره بسر وانا چیروکا چی کن یاز کن اگر وانا چه نکن و وانا یاز نکن والله ام خبیر بکن دیسا سربرانی سرکی ابی وره سریمه دیسا ابی مثلا بوسنای وره سریمه دیسا ابی مثلا قوسوای وره سریمه دیسا ابی مثلا لیبیای وره سریمه دیسا ابی مثلا عراقی وره سریمه دیسا ابی مثلا سوریای وره سریمه مزکن از او کی بکم انا سوریه پنجو دهب ülke لبن بيراق خون لأورتي دانه يا أنا أمريكا 10,000 حب كيلومتر جو أوي دوره جو سوريا دوره işte Rusya 4,000 حب كيلومتر جو سوريا دوره چی شی وان نوی هي جبوناوی بو برجواندی اصلا tabii جبوناوی يلا تشتكي اصلا خبير نكن اصلا اگر اون خبير بكن ev tiştana disa tev serive çava le Bosna'ya 312,000 hab insan mariye jivana 8,000 hafte su do habzi bicar ki da hatine kuştuni o wan mezari kom kuşla defin kirine defin zine kirine perçe kirine o akva insani me taciz u tecavüz dine vallahi ev disa vere serime eğer هون سر دنیای دا بالسلاح خون بقوتني خون لبيشتا نبن ويشاغي والله برتشت السريبه جموناوي از قوتنا بري قوتنا پاشي زي بيجم اگر اقتدارا کی sağlam لوتنا به سلاح وتنا به كش جوانا ترسه لاسته كش جوانا ترسه اما وقتا که سلاح و توپ و تیاری و اوی وبه هر کس حسابه ودکه انا لأوا دازی مثلا حرم دازی اون میزد کن اگر عائله کی مظلم ببه و اقتدار کی وانی او ببه انسان دنیزی جوان اوت که بلکه بوانا لهب ناخن اما دبجین یا وانا
تێکیلی وان نابن نێزی وان تێکیلی وان نەبن برا بەلا سەرێمە نەبن بەێ ڕاستە ji bo navê Tirkiye tiştekî pir girîng dike. Tiştekî pir girîng dike. Yani eger îro li Tirkiye'de îhanebana, sîhanebana, tank û top û teyare Tirkiye nebane ev çi vaniyene serê Tirkiye'ye. İşte panzî tirî me heyde me viyad dî. Me dî yani çi kirin mezekin ji derve nikanin bikin. Kurm kî kirin hundirê Tirkiye'ye bi wî kurmê bena serê Tirkiye'ye kirin. ew jî bi ser neketin em bêjin û divê em jî bîr nekin hêza me dema hebe wek dewlet îşallah kes nikare têkilî me bê em bêjin me peyva mamoste nîvrêjti bu dema me jî hindik me maneya kulîlka Artemisê û perperîkê şîn mamosteyê me ji me re behs kir ku êdî ew bûne nîşaneya komkujiya Srebrenicayê em bêjin mamoste me peyva we nîvrêjt biworin hem wêna em bikaribin xelas bikin hem jî dawiyê de wextê me nema li gor kelamê aliyê kelamê de îslamê de em bêjin şehîd bûn çawa derbas bê dem bi vênayê de me xatir bixwasim mamoste kerim ki كليلك وبربريك شقام حجارة بس كيتكن هلا بتجي بهنا سيفا راسته em jî me bi sêvê ve girê daye ويا يقوم درسيج بوري جو سليمة اتفاقي بسليمة دهاتنا درسي جوان ناس معنا li tiştê din amûrê din em zêde dikin gelo mamoste wek ku got di Helepçe de sêv di Srebrenicayê de perperîk û kulîlk يعني هاري زيدان برقه ديمان ميزم لا بروك انا ميزينا حياقو ام للسدم عن ميزينا انجام عن فيم لكن حياقو جبرقه هم نج نواتيش يم تاليه نابينا يعني خدي ايرو خزي ام لسر بيري وها ناخفت بانا نقومي بانا وما في قوتني جمر شي نبو بانا ليه بلي مادام بو بسري ماهات قالوش بو جارة كي دي اف بيري هاريقو مروف ناخوازي وابيري بيني شي نبن قرق هم چبكن بری هر تشتی بکرتاسی که چه زمانی چه خواست گلکم ندنوا یعنی درای داریه دا وک سردما پیغمبر اسلام گرک اهلیت و لیاقات ببه رفرانسا یکمین کی لایقه چیه لوی دوسیدین هاد د چاندا اسلامی د معنی عدالت چیه دادمندی تشتکی لایق گودین دوساوی مینا کی بالکش دیروک ناسما سردما پیغمبری اسلام اجمر دراگین اند به چاخه گو مکه هاتیه فتح کرن وند زانن تبین کفن شوپی بری هات نراکره تنه تشتک نهت یگوان چی او تشت ایگو مفتاح کعبه دستی وینایی دا جی نهت یست تهات یستاندن دا روجا دو دیسا پیغمبر مفتاح داید مروفکی وکی حضرت عمر بهنطان اداره ناکد بیا پیغمبری اسلامی ما اوار ولات تشتوین قريجا الشركة بود باريزية ما باقش كر قالوا تي تشاوا مفتاحها مالا خودي دي مروفكي مشرك دبي ايه لايق اوا ايه هري زيدا زاني اوا حقيوية جبر بيها واي ياك كي تشو وقتي لكودي تشخصنا كي تشحق كر كرهكا ميب كي لايقيتش بينهم سامي كي لايقيتش ولو قد بيجي عبدك حبشيبة يعني كولت ديلكي كولكي حبشيبه رشك بيجو سرير قايم مويجكي بحق حقيوية تدو قالك اجوان تشتا ام درسوا عبرتي بسطين بسدم شا هاتكرن شما هاتكرن شما يو وقتي هاتكرن مثلا هجر عقل مندك انجي روشنبيلك يوك عليا عزت بقويش دويا خيدا ندر كتبانا يرو كسين نكاري بوجوداتي كي بخينا برا السرب وهرفات وبوشناقات اما افجي ريبرتيا وين نشان بنفسه شما شكو تايبت منديا مرحوم عليا عزت بقويش او بو حردو عليا جيهاني ناس تكر هم ملي روشهلات هم جي مري روجافا يرو مثلا يكش كيماسيه روشنبيرو زاناي مي هري كيم اوا بقياجه كي طنق لجياني دنيرن مثلا الروجهلات نافينم ابتشعبي مروبكي اوروبي انجي روشلاتيا البيرا نانير سيرو قالك لفان كوم كوجيا ابتشعبي مروبكي صرب جي بنيرم كي هرفات جي بنيرم لا ليدي مروبكي بعاص يعني شتكيليت الحلب جي بنيرم مختاقو بحردو اليا ما ميزات مروفت بي وقت طيره كي جو دباسكي ويها ايرو برانياما باسكي مي ملي روجلات قوي ناما روجاباتونه جبر بيها واي هجرم بخوازن نخوازن جاري كي دي بيري وهاب سري مدورن قالكم درسوا عبرتك ما ظن جبس يعني ام
پشورکی دوی توش و هر کا دیروکه گود به و جاری به گلکم قط بک او مال پاش ام هیویدارن گوجاره کی دی نوې سریم گوتنا تالی حتی گفت تبع رنگ خو تبع جداتی خو تبع طيبتمندی خوی کسانه ام نبن یک دجمن و ما بی یک بیک استم گوتنا جگه خینم سما مثلا يعني ده هر واریده دی ام بیشن عالی اولیده دالی کرد بونا خود دولت بونا خود ده عالیده دویم حقیقتا ببین یک بگنه جی نشانه یا بازی تیرمه بلکه نشانی مدا یا هری نیست لید هر تشتی ده دویم ببین یک نم سما مستر چکو برگه هما ولو گو جگلک تشتین جدا نوک هف پارادوکس ولو گو تیب هفجی لبلی اف ام بی وک دولمندی کی دبینه سبا هر جداتیا زمانکی هر جداتیا نتوکی هر جداتیا چاندکی هنرکی یک آیت و نشان خدایا وقتا گو تیکی جوان پشتعب بکی یانجی تخدا خب کی نگوت نحقی الوین نتوی یانجی وی زمانیت کی تل خدا بخود کی چکویش تنبونی آنی هبونی وقت دولمندی کی دایا مروبا جبر بی هوای هگر ام بخوازن و هزاب تواهی ببینن گلک یک بیک جه خود و برگه دام ببین وک اف برگه هنها مرفش قطع بچوکتینی بر هفدو تمام تکیه هر کسی دوساوی جدایا خدا هنج ور چیکن هنج ور چیک وقتا گو ام دوسا هفدوش هف نسلین هر کس وگو طيبت مندیاش افراندنی بیره هی وری جم هف او هنگی یکیتی وری اولی اما وقتا گو جفره نبنه یک وک وجی کلام کر دجمنی و ابي یک بیک بله راستم دول فلسطيني إيرو الحلبشة رجاوري الدركة دي شما شكو نيتشيرفان دمختلا خديا لبندا نيتشيريا دهبي خبدانا قالوا كاكنجي ويبكبي دهبي مدا نيتشير نابي وي نيتشيرفانا هكذا بخواجم دهبو خفكي ويا خلاص بم قالك اجوي زانا تربم بيشنرينا مجاوي زيادة تربية فراستا مجاوي زيادة تربية ونكب ما خفكي ويا ناخوا نبلنگا دست ولا پامی بکمن خفکو دهوی دجمنان امنی کارن خوشوان خلاص بکن بکنم سماموسه باشه ماموسه از گلک سپاس کم مالتا و گوتنک وی داوی هبست کارم بگرم نه بیچه خاطر جو بخوازم روح الله öz دوچند دکتر روح الله öz بیچاره من راست گوت ماموسه مالا و آواج بو آگاهی کو مره پار بکرین ملت موهنه کی آگاه دار کرین سپاس کم سپاس خوش مالا آواز بیجیم و امر افسانسرو که دیانت سینه مالا وجی آوا ماموستم گلک سپاس کن آگاهی کو دانه هم درباره سربرنیت سایده هم درباره پازده تیرمیده ملت بیجن بگوتنه و همیان یکیتیا م دموکراسی م دوی ام چوال هفدو خودی در کبن چوا ام جبیر نکن و اجمره پار بکرین ام سپاس کن مالا آوا گلک سپاس من خودی جلوس به ان شاء الله خودی جرازی به مالا آوا بله ما بحث پازده تیرمه کر ما بحث مسئله سربرنیت سایه کر چوا ده هر دو دجی دمامله دینرن چوا انسان مظلوم هاتنه قتل کرن هاتنه شهید کرن با ناو دین بناو اسلام بلکه هن رخصتنان او یک پیکانینه لدویم قط و جبیر نکن چوا ما مستعمجی گوتن هر تش نوکه کو خویاده که دویم هیچ هفدو هبن ام تشتا جبیر نکن کجاره کدی ابیر نوین سری من بیجن و هفته جماعتن داویا برنامه اخوا هفته کدی دیسه بمشارین جدا و میوانین جدا ملی و دربن بخوا باش بنرم خاطری